Hadian ke jingmi jong kispa arpungut tam kinong kersan bat kinong kitkam keseng UDP naribhoy. Kinong yalam jong keseng naribhoy ki bekentup ubak don bok kemdet ubade presiden keseng naribhoy bat ubak don kupar sumer ubade working president ka UDP ribhoy. Habakrani kilat patai kubor kilong bakin sakmi ibnia abha la kita kispa arpungut kibala kamela dia bagi dai kibala mino na keseng UDP. Kidai shishan em ki brio jong UDP. Mad ongru bahado katno kiti kena kimla aban ong. Namar yo kita kibren kerteng hakathop jong kita kispa arpungut kitim na em baka kerteng jong ki kadon na em. Ulapan pauru bah habaki mino kinong kersan na keseng kadon hi kejing keta. Nrai kum keseng kimla aban ong hado katno kan keta. Namar kandon bet ke jingrung bat ke jingmi jong kinong kersan jong kinu kiseng sang perthai. Bat kermen ba ke jingnang wan peliaso kinong kersan sya keseng UDP kanang beteng nang ni syakmat. Bat ha kabaidai ba ke jing keno jong kitu ke belami na keseng da ke baong ba ke UDP kamla bansei kinong yalam kum ki MLA na ki MDC. Nagaliang kini kinong yalam kila pensyai ban nado baseng ya ke UDP haribhoy kila mi ibon ki MLA bat ki MDC. Kumun syai nuksa uba JD Rembai uba IK Maulong ki balong ru kinong yalam ki batbet bah. Ilarai ru atau meeting bangin kesengkan ya ke parti bangin ensure bahwa santli seat ingin pen field candidate bangin expect bah harus pai bah ukersan ya ke parti belum ini apa district ini ada tian bangin job ada fly sansi lana ka naik ukra ka jahin tiaga kalau apa job nyosi mo get history entah kali ka paling sudah kali boy ngim dan MLA ngim dan DC but still ki beliau kinangwan johan sa parti ini ki bakal ngelawai ke parti ini to yang itu bisa bi telengot ka kata ni ka parti haji syam jonga kanong kata mamar ngi tet ki pai ba bisyar kata amar ki bat kapus be ha parti ki kwa kapus be hari ka kambat kamdong ka ba ya hap dur ba ka parti ngimla he ken ban penbor ya no ino bat ngimla ro ban khang ya no ino kidon lagi jong komon like duit ke jongki ngi burom ya kata ka cipseo ke jongki mo ka kum ke jong subit ke jongki halo kan kadang nam kana hono kajing kata ya ka UDP kajing pekre mantai kan election ke ba sawan aja apply hatu kadang nam kana hono kita nomor kini leader ki belarem pi kajing kata ka parti nomor ke election hajar apply kalau dan hajar kata kalau ko kam jong barohi kajing dei bat ka ne kadong ka thani ri bhoi district jing hang neru sisen perkan haba kami kumto kibri gila man simba gandon ke cingkta dan ringi mla pat banong haduk anu kan kta kumno kan kta namar kum ke parti pade namar ke jingaru ya mi kadang fi hangnong no ke sedem bat kani kam dei ke jingja ke badang long thmai ke bakhala ke bompat juja ha kanu kono ka political party lani wat ha ke jindei bat kani ka dong ka thanyiri bhoi jingi hangne rude di kata kesyong hakajing ye ji gibril henry hakajing sutu jengi pada kam dan setia lopong kata Syusuk nakaliang kini kinong yalam keseng UDP ribhoy kelapen pau ba kejing mi ino jong kikat to kanengot kinong ket kam jong keseng kalong penban kelenti ban ailat ya ki badan kamon ka basisha ban trai ne kabenta keseng ba kajat ban riau bat kejing mi ino jong kini kalong ko bala weng no iki ding pengkyang ke belakang lenti ya ke UDP haribhoy bat kini kalong kalat keseng hibrok ko wei ba kin yo opat ban tap dagi brio ke batrai hok bat ki bala ban pen klan syusuk keseng ha kesenam hajar arpulai bat bagi kermen bakin yo barok santli gisit na ribhoy ha kan election kebanuan kajing mi ke jongki kala pli ke jingkhang ya ki wei ki bandro magi don ki beri ki ba don sim siapa ni ki ro parti bagi don ki kalewa ba to be elected ila ban job lu hana ina man ki don ka tu ni ki ding pengkia tingi na perhat bangin syokos ngin ngin don ka mo disciplinary committee ban take up iki hara ya bangi perhat di presiden barang ba district yo nai indon kam hari makipat ada ploy no ban ya juga kata tekala pensuk ngi ba ka jingmi jung ni lain ka pli jing khang ya ki bril ki bandrong sa parti